Galenika fitofarmacija preporučuje. Trenutno se nalazimo u usevu kukuruza koji je u fazi razvoja 3 do 4 lista. Izabrali smo parcelu sa velikim potencijalom korova i gde nije rađen zemljišni tretman. Kao što se može vidjeti, korovi su uzeli maha i prete da ozbiljno umanje prinos i profit našem proizvođaču. Na ovoj parceli možemo uočiti visoku brojnost korova i prerastanje optimalne faze razvoja za njihovo suzbijanje. Korovi koji se ovdje nalaze su ambrozija, štir, lipica, boca, palamida, poponac, srcolisna i obična pepeljuga, kereće grožđe i tatula. Od uskolistih korova možemo primetiti veoma visoku populaciju sirka i semena i rizoma. Većina korova se nalazi u fazi 2 do 6 listova, a nakon poslednjih padavina primećen je i njihov intenzivan porast. Kada imamo ovako stanje useva, potrebno nam je ozbiljno rešenje, a na ovoj parceli smo se opredelili za kombinaciju herbicida Talisman plus Plamen. Primenom herbicida Talisman efikasno suzbijamo uskolisne korove kao što su muhari, divlji sirak i semena i rizoma. Aktivna materija se nalazi u uljnoj disperziji, zbog čega je ovaj preparat veoma otporan na spiranje kišom. Takva formulacija doprinosi i boljem delovanju herbicida koji se koriste kao partneri za suzbijanje širokolisnih korova. Primenom herbicida Plamen odlično suzbijamo navedene širokolisne korove, koji se već nakon par sati deformišu i odumiru, uključujući i višegodišnje širokolisne korove, od kojih bih izdvojio kao veoma značajne poponac i palamidu. Kada imamo zemlju u zakupu gdje postoji velika zakorovljenost, kao ova parcela na kojoj se trenutno nalazimo i koja ne izgleda ni malo lepo, iz iskustva znamo da jedino pravo rešenje je kombinacija Talisman i Plamen. To radimo više godina i ne menjamo. U ovakvim godinama, kada imamo razvučeno nicanje korova, a ujedno korove koji su prerasli optimalne faze, očekuje nas još jedan tretman za suzbijanje širokolisnih korova. U tom slučaju, kada kukuruz preraste 6. list, za suzbijanje širokolisnih korova preporučujemo herbicid Scout. Scout ima potpuno drugi mehanizam delovanja koji čisti korove, a veoma je selektivan i ne oštećuje kukuruz sve do 8. lista. Scout ima trenutno delovanje na širokolisne korove i specijalista je u suzbijanju lipice, boce obične, pepeljuge, palamide i drugih korova. Scout ne deluje samo preko lista na korove, već ima odlično i dugo zemljišno delovanje, što ga čini šampionom u suzbijanju letnjih i krupnosemenih korova.